Aleluia.
Mungu awabariki sana. Amen. Member, Ndabashimira abashumba beza, Imana yo mwijuru bahumugisha. I thank you so much. May God bless you. Hamwe korana bose muri office. And all co-workers in the office. Ndashimira itsinda mama. I want to thank the moms, Abakoze bose. all of them that worked Mu gihe kibi. in a very Paulo dark moment. ndagiye tuzobamwo kitari muri Bibiliya. There's no time that we will leave that is not written in the Bible. Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo mu gihe gikwiye ni mu gihe kidakwiye usukora. Apostle Paul told Timothy, in and out of season, be a worker. Ndashimira abamama bahagararanye n'umurimo w'Imana igihe cya corona bagakora ivyo bashinzwe, bafite umurimo bashinzwe mu itorero, barasenga bakanakora, baratanga amafaranga ya buri kwezi. Mana yo mwijuru, abamama bose bakoze mu gihe kidakwiye, Mana yo mwijuru bahumugisha mwese. I want to thank all the moms who worked through this hard time supporting the church. May the Lord bless you. Ndabashimira cyane muri ntwa. I want to thank you. Truly, Ijuru bazajamwo intwari n'intwarane. only heroes will enter the heaven. Ariko abacogozwa n'akabazo abo bose tibazinjirayo. But everybody who is discouraged by a small thing will never see. Bazabasha kugerayo. They will never get there. Rero ijuru ni iry'intwarikazi gusa. Therefore, heaven is for the Kandi ngo heroes. abagore n'intwarikazi gusa zitwaganya zigakora mu gihe kidakwiye. Abo nibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, nibo ba Debora n'abandi bazagerayo. Therefore, heroes and heroines will be the only one to enter heaven. Ndabashimira byimazeyo. Imana ibaha umugisha, murangije umwaka mukora, Imana ibagirire neza. Therefore, I thank you for all your support. May the Lord see you through. Ndashimira abagabo b'iri torero. I want to thank the men of the church. Ndashimira abagabo bafite umukingi ukomeye muri iri torero. I want to thank the men who are the pillars of this church. Shima Imana yabafashije. I want to thank God who Abagabo bose bakoze mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. all the men who worked through this hard time. Imana ibaha umugisha May the mwese. Lord bless you so much. Turaza kuganira turi twenyine. Ndabashimiye mu ruhame rw'abantu mu itorero ry'Imana. Imana ibaha umugisha. I thank you in the midst of everybody, and may the Mwarakoze Lord mwabaye bless abagabo. you. You did great job. Umugabo nuko. Yeah. Umugabo w'Imana arakora. The man of God works. Imana ibaha umugisha. May the Lord bless you. Abagabo kwirata. You are meant to be proud of. Duteranya no kuberamo.
We are here because of you. mwebwe n'imana You and God, imana n'abagabo ba church of christ God and the men of the Church of Christ. batumye duterana aha. That's why we are gathering here. imana ibahe umugisha And may the Lord bless imana you. ibagirire neza May God bless you. ndabashimiye nk'umushumba I wawe thank you as your imana pastor. ibahe umugisha kuganduza Lord bless you. no gukora gutya ngo abantu bazabicara bagubwe neza And working just as it is so that people will feel better. ndabashimira cyane I thank you so much. barimo n'abagore b'intwari We have heroines, women here. hari abagore bazatanga amafaranga yo kwishura ikibanza There's, abagore there's some women who contribute the money to pay this space. mwarantangaje mwe abagore And I really salute for you. mana yo mu ijuru ibahe umugisha And may the Lord bless you. ndabashimira I thank you so much. ndashimira harimo n'abahungu I want to thank the boys as well, the guys. ndabashimira I want to thank you so much. mana ibahe umugisha May the Lord bless you. muri abagabo barenga imbibi You are very good men. hari abahungu umugabo akananirwa gutanga ifaranga umuhungu utarashaka akazi Can you imagine kugira ngo somebody? abantu baterane Yeah, a guy just contributes his money so that people will gather felix here. ndagushimira mu ruhame Felix, I want to thank you in the midst of people, and may the Lord bless you. As a man, umugabo you are a man. mana imuhe umugisha mwese God bless you and everyone. ndashimira overcomers I want to thank overcomers, mana ibahe umugisha bakoze mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye those who work through and in out of season. May the Lord bless igihe you. cyari kigoye mutarimo mukora ariko mugakora It was a hard moment without working, but you were contributing. imana yo mu ijuru ibahe umugisha Therefore, God bless you. abakoze muri season yose mbi Those who worked in a very bad season, abakoze uyu mwaka wose those who worked throughout this year, ndabashimira mu ruhame rw'itorero rya kristo I want to thank you in front of imbere y'imana God indeba ngo imana ibahe umugisha and in the mwese presence of God to bless you. ndashimira azaf team I want to thank Azaf team bakora umurimo w'imana who work for God. abitanga kurepeta Those who give themselves for practices, abitanga mu bikorwa mushinzwe those who give away for what ababashe gukora neza uyu mwaka everybody that did great job. ndabashimira imbere y'imana ngo imana ibahe umugisha Thank you before God and God. ndabanezererewe cyane yesu abahe umugisha So glad for you and God bless you. ashimira abavugabutumwa bavuze ubutumwa I want to thank the evangelists who preached the gospel abanyamasengesho basenze and the prayer warriors who took baza time to barara pray, hano buri gihe who always sleep there praying mu mwisi in a lot of mu mosquitoes mbeho nyinshi in a very cold. ndabashimira imbere y'imana isumba zose I thank you before God basabira umugisha w'imana ngo muhabwe umugisha na yesu and may the Lord bless imana you. ibahe umugisha kandi bagire neza God bless you and see you ibyo through. mukora Whatever that you do, muzoziturwa you will be rewarded. hari umunsi bizofukumuka ngakurya ku isoko One y'amazi day it will come to you as a source of river. bizofukumuka nk'isoko It's going to rain on you as a. ndabashimira dusoje umwaka And I thank you as we ending the year. imana yo mu ijuru ibahe umugisha God bless you. imana yo mu ijuru ibahe umugisha God bless you. haleluya Hallelujah. ndashimira bowazi foundation I want to thank Boaz Foundation. ndashima abantu bose bakoze muri bowazi I foundation want to thank everybody that served in Boaz Foundation, abakuru n'abatoya younger and older. ababashe gutanga ijana buri kwezi rya bowazi foundation Everybody that contributed 100 each month. ndabashimira imbere y'imana n'imbere yawe I thank you before God and men. imana yo mu ijuru idakiranirwa The God who is ibahe merciful, umugisha babikoze umwaka may wose He bless you everybody ibyo that did mukora the whole birandikwa year. mu gitabo kitaza gishanyuka What you do is written in birandikwa muri the mashini itazagira virusi It's written in a machine that will never contain a imana yo mu virus. ijuru ibibukira ibahe umugisha May the Lord remember you ibahe for umugisha that. ibahe umugisha ibahe umugisha May He bless you for that. ndashimira abakora muri bowazi I want to abayobozi thank the leaders in Boaz Foundation. imana ibahe umugisha mwinshi God bless you so much. ndabashimira ibyo mukora I want to thank you for everything that you do. mukorera abantu abantu n'itorero You serve people in the church of Christ. bo hirya no hino I mean, mukorera all over. mukorera indashima You work for people who are ungrateful, bakabagora and sometimes they give you hard time, ariko mukabikora but still you do it. imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi. God bless you. imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi. God of heaven bless you. komereza aho ngaho Keep it up. nawe ijuru ryerekeye That's where the direction of heaven is aho niho heading. ijuru ryerekeye That's where heaven is heading. ijuru niyo ryerekeye n'itorero ryerekeye That's where the church and the heaven is heading. itorero riterekeye mu
mfubyi n'abapfakazi if the church is not heading into orphans and widows n'abakene n'abasaza n'ibimuga and poor and old people, iryo si ikanisa that's not a church. biranditse muri yakobo igice cya mbere 27. It's written in the book of James 1:27. idini nyakuri nirisubi imfubyi n'abapfakazi The true religion niribana nabo mu bibazo no mu ngora is what visits the imana yo mu ijuru ibaha umugisha. May the Heavenly Father bless you. ndabashimiye mu I iterambere. thank you for that. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Praise God. abatazabikora ndashimwe na rimwe mufite imbere They who will never imbere do, y'itorero ndaryo. they who will never do it, they have no praise before God in the church. so mvuze byose nibyo bikorwa by'itorero. That's what I just said. That's the work of the church. witwe ngo uri mu itorero rya Kristo ariko turi we uri pirate. If you don't do that, you are not the original member of this church. ngo umunyetorero. That's the member of the church. ndarirangije itorero rya Kristo ku isi. I just described the church of Christ. Imana ibaha umugisha. May the Lord bless you. Imana ibagirire neza. May the Lord bless Imana you. ibiteho. May the Lord bless asandi you. ko mwegereye ijuru. Thank you asandi for ko reaching the mwerekeze gates. mu bwami bwo mu ijuru. Thank you for serving the Nuko kingdom niko of heaven. kuryegera. That's how it is. nuko niko kuryegera. That's how to get closer to the kingdom of nuko niko God. kuryegera. That's getting closer to the kingdom of God. Let no man deceive you. Imana ibaha umugisha. God bless you. dusome ijambo ry'Imana nso. Let's read the word of God. uyu munsi dufite ikiganiro cy'itorero umunyetorero wese mureke murarebaga basiga. Today we have a meeting for the umunyetorero entire member wese of the church. yaba umwana yaba umukuru yagira usohoka. Everybody must not go out, whether young or old. uzi uhereye ku birubi uyu munsi From the people who just reported themselves today, kugeza ku watangije. up until the one who started the church, uwabatijwe n'utarabatijwe. the baptized and non-baptized, uwasezeranye the n'utarasezeranye. married and non-married, uzi wese ko abarizwa muri iri torero. everybody that knows that he is a member of this tuve ku church, ntebe wari uriho. don't leave the seat where you're sitting. turaganira namwe dutangiza umwaka. We will talk with you as we're starting the year. ndifuza kuganira namwe. I wish to talk with you today. ndifuza kuragana namwe mu mwaka utaha. I want to talk with you today. musigare mwese. Just remain where you are. saa saba tuzaba dusoje mutahe nk'abagiye amasaha muza mutahe. 1 o'clock we'll be finishing our meeting. abagabo bose b'iri torero. All the men of this church, umugabo wese washatse. every married man, umugabo wese washatse. every married man ufite umugore. who has a wife akagira n'abana. and kids, cyangwa utaragira n'umwana. or without kids, usigare. just stay. niba umugabo wawe If your husband didn't come uri umugore uri hano. and you are a wife and you here, Usigare. stay. usigare. Stay. turasigarana namwe. We will stay with you, nyuma ya saa sita. and after Nyuma ya 12, after nyuma ya 1, saa saba turaganira nawe. after 12 we'll talk with turarira you. hano. We will eat here. nta mugabo uje kurira mu biro turarira mu ikanisa. Nobody will go and eat home. baratuzanira ibyo kurya hano. They'll bring food here. ntihagire umugabo n'umwe utaha. No man should go or leave. tuganire hejuru y'umurimo w'Imana. We'll talk. zaburi 126 umurongo wa 5 n'uwa 6. Psalms 126 verse 5 and 6. zaburi 126 Psalms 126 umurongo wa 5 n'uwa 6. verse 5 and 6. ababi bazasarura bishima. Yes. asohoye imbuto nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, azagaruka yishima azanye imiba ye. Amen. yes, azagaruka yishimye azanye imiba ye. Amen. mani gumugisha. soma Psalms 126 verse 5 and 6. They that sow in tears shall reap in joy. He that goes forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Amen. mariko igice cya 4 umurongo wa 14. Mark 4:14.
ubutumwa bwiza bwa mariko ibice bine umurongo wa 14. Mark 4:14. umubibyi n'ubiba ijambo ry'Imana. Umubibyi n'ubiba ijambo ry'Imana. Amen. Yeah. The sower soweth the word. Umubibyi n'ubiba ijambo ry'Imana. Luka 8:11. Luke 8:11. Dore iby'uwo mugani ni ibi. Dore iby'uwo mugani 8:11. Yego. Dore iby'uwo mugani ni ibi. Dore iby'uwo mugani ni ibi. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Amen. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Amen. Now the parable is this. The seed is the word of God. Mwakira ijambo ry'Imana. Receive the word of God. Mwakira ijambo ry'Imana. Receive the word of God. Tugiye kuganira minota mikeya aya magambo dusomye. We're about to talk for a few moments the word we just read. Ndakwiyegereza mu ijambo ry'Imana. I welcome you in the word of God. Uyu mwaka wa 2021, This year of 2021, ni umwaka wo kubiba no gusarura. it's a year of sowing and reaping. Iryo jambo ry'umwaka twari dufite umunsi umwaka urangira. That was the word we were having when the year ended. Izina ry'uyu mwaka Therefore, the name for this year ni ukubiba no gusarura. is to sow and to reap. Nuzoza ugenda uzumenya ko uyu mwaka ari ukubiba no gusarura. When you walk, just know that this year is of sowing and harvesting. Hari abantu baza bagenda nta cyerekezo. There are people who walk without a vision. Iyo ubayeho nta cyerekezo, When you live without a vision, ubayeho nta murongo. you live without a purpose. Umuyaga uza ukujyana aho ushaka. The wind can toss you wherever it wants. Ariko kuba dinamike cyangwa kuba ushikamye, In order for you to be firm, gushikama ni umurongo. so to be firm is to have a Kandi direction. iyo ufite umurongo When you have a direction, nibwo ubasha kumenya ibyo wakoze mu mwaka. that's when you know what you did throughout the year. Uzamura ino mikrofone kubera ko ngwaye mikoro. Iyo ufite umurongo, icyerekezo, When you have a direction, uzubasha gukora ibintu byiza kandi byinshi. you normally do a lot of things and good. Ariko iyo umuntu adafite icyerekezo, But when you do not have a direction, ntazabasha gukora ibintu neza. it's hard to do things in a better Kandi way. ntazakora byinshi. And he doesn't do a lot. Ariko iyo ufite kanefa, But when you have a direction, iyo ufite umurongo, when you have a guidance, iyo ufite purpose, when you have a purpose, iyo ufite objectif, when you have this object, iyo ufite intumbero, when you have the vision, iyo ufite aho uprojeta, when you have where you are projecting, bituma ukora neza. that makes you do well. Guprojeta kwacu Our projection cyangwa se intumbero yacu or our vision y'uyu mwaka this year ni ukubiba no gusarura. is to sow and to harvest. Bwira mugenzi wawe ngo uno mwaka ni ukubiba no Tell gusarura. your neighbor this year is of sowing and Ni harvesting. umwaka wo kubiba no gusarura. It's a year of sowing and reaping. Sema amen. Say amen. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Say amen. Nufata uyu mwaka When you take this year ukawushyiramo kubiba no gusarura, and you put sowing and reaping, bizoba gutyo nyine. it will happen like that. Ibi byose ni ukubitabiriya, What I'm saying, it's like we're prophesying. kubibwira. He's talking to it. Abaririmbyi baririmbye indirimbo sinaza nyumva neza, The singers, they sang what song? ariko numva akantu kamwe. But I just listened a small Yaririmbye portion. aravuga ngo hanurira ibyawe. And they say, prophesy about your things. Hanurira ibyawe, hanura wizeye, birongera bibi. Prophesy about your life and prophesy when believing it's again going to happen. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo The Bible, the Word of God says, umuntu wese ahanura bingana n'uko yizera kwiwe. everybody should prophesy according to their faith. Umuntu wese avuge biresha n'uko azumva. Talk about your faith, how you feel it. Bijya wumva What you feel, wabivuga shoba. if you can just say it, it can happen. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Bijya wumva
year. mubwire amakuru Tell it mubwire icyo ushaka Tell it what you want. mubwire ibizawubamo Tell what's gonna happen. bizaza izo wabibwiye And it's gonna happen as you prophesied it. ese cyubahiro Praise God. haleluya Hallelujah. sema amina Amen. sema amin Hallelujah. abanyabwoba n'abatizera They that who are fearful and who not believe, baza bananirwa kuvuga they are hard to talk. They find it hard. abanyabwoba n'abatizera They who are afraid and who do not believe, baza bananirwa kuvuga they find it hard to talk. baza banga kuvuga They find it hard to talk. bwoba aho buzafatira umuntu The fear, when it captures man, uzabwanga kuvuga icuzi it actually stop you to talk what you want. uzabwanga kuvuga icyo ufite It makes you not talk what you got. uzabwanga kuvuga icyo ushaka It makes you not to talk what you want. sema amen Say amen. imbaraga z'uwizera The power of the believing person. imbaraga z'uwizera imana The power of the believing person. tiziba mu mumari za pesipeza It's not in the muscles. tiziba hano It's not here. tiziba hano It's not there. ngo abafite igituza kimeze nk'uko It's not in the shoulders. aya No. imbaraga z'abizera si nk'aba bigicu ni bigicu Well, big show John Cena. ba John Cena abana imbaraga zo kwizera singa za ba John Cena The power of believing is not like the one of John Cena. imbaraga z'abizera The power of the believing mu people, rurimi no kuvuga it's on the tongue that talks. imbaraga z'abizera umwami yesu The power of them that trust imbaraga Him. z'abizera imana The power of them that believe in imana Jesus. yazizingiye mu rurimi Lord, just put it on the tongue. tiziba mu maboko They are not in the hands. tiziba mu maguru They are not in the legs. ziba mu kanwa In the mouth. ziba mu kanwa It's in the mouth. sema amen Say amen. sema amin Hallelujah. sema amin Amen. bwana sibiyo sana Praise God. tunja kukubwira no What I want to tell you today, bwira uyu mwaka tell this year, ubwire ngo uzoguteramo tell I will sow through you. uzoguteramo I will sow in you. kandi bimara gusaruremo And I will reap right in you. uzere kuri imfura uzere kuri imfura Just with the rain, imfura imeze icyo nateye and the rain will make grow what I have planted, hanyuma nsere and it's gonna be harvested, nimara ngisarure and I'm gonna reap them. wa mwaka Oh year. wa mwaka Oh year. wa mwaka Oh year. wa mwaka Oh year. ni ukugomba kunzira That's how you should talk about it. ni ukugomba kunzira That's how you should come to me. sema amen Amen. muravugana n'uyu mwaka Are you gonna talk with this year? muravugana n'uyu mwaka Are you gonna talk to this year? uyu mwaka ufite amatwi urumva This year has ears and it can listen, kandi urakumvira and cyane it will listen to you. sema amen Say amen. Esaya 55 Isaiah 55 murongo wa karindwi verse 7. uhereye ku murongo wa 10 From verse 10. haravuga ngo kuko imvura na sherege bimanuka bivuye mu ijuru